Kwai Tulashigora develop by Khobjak East Champasora Tinong Ward Mayung Kathai Munda Kamini Thui Thangjak Takuk Nokul Mundani Maikhlai Pandani Bagwi Thangi Jisukti Chubakha Kha Tipra Mothani Adongrok Ar Tongbaikha Kwai District ni Working President Trithi Deborma Kwai Zonal Chairman Bishu Deborma Asrambari Block Committee ni Vice President Subol Singh Deborma YTF Kwai District Secretary Subol Deborman Khobui Mothani Kubuni Adongrok Hambai sini media no, kadai jeng teh amat tapi nai, sini jeng sabi sastra beri Tipra Motha enggai, sini nokul munda, sungkono so kelana pelajaka sini, bubakaran nahar mung, teh sini Tipra sa kancaran nahar mung, kayi naharai, sini nokul munda, Motha nai kisu koyakdin age tiga, bo ustruk ngai tiga, bini boy sungkai patris hojris kaiko, sung saimane tini sini asam beri enggai. Orang tini hai mana pakai sungbai, sini sabit asram berjenggai, orang tini sini Zonal Chairman, teh hajing nol kenangan aku sekarang kanai, teh logi teh mana pakai sini Kwai District ni, YTF enggai, Secretary sini borong nang sumul Deborma, teh YTF ni no Kwai District ni, Organizing Secretary sini Dato Utpol Deborma, teh logi hai mana pakai sini West Champasora bisini monitoring ni Chairman Vice Chairman Bong logit Haimano Pika, sini East Purbo Champasora ni Chairman Vice Chairman Borbo Mando Pika, te logi sini Kebumatungo, so tini orang porno, subana hit Haimaka, am logi sing tini sini Karok sing tini, tanai Sugia Dora, sung suk porno, borok Sugia Dora sung Subai Mamagi, sung belai ke sini Karok, tanai Tongtongma, ba Subai Mamagi, sini Bukarok belai Tongtongma Payu, sini Bubakaran Bisinte, am logi sung Suzukman Tongma Bagai. Jeng tini sini bawa karena belai ke jeng hakku mata hambai jeng maya faru hambai. Sini bung kira ini. Ane sini bung kai, ang Kwai Political District Tipra Motha ni Working President Trithi Deborma. Sar mo am sini bung kisah sakit kali. Mo hingga kai Pachin Champasora Tinong Ward ni Munda Bosti. Tambah kini rok coba nama apa ya? Kai orang Kisipeng age, sini nokul munda, oda kawo, sini tweet kaman narai, bini bujon ni Bagwi, cenggawo sini Tipra Motha theke, sini Maharashtra ni dagi munggai, sini Maharashtra ni nahar mungno naharya konai cengabna soran khai, sini orang sini Pachin Champasora ni sini chairman oktongo. Kai sini Zonal Chairman Bishu Deborma District ni Working President unko sini Trithi Deborma sini unko Agri Sub Committee ni member sini Takuk Sapon Deborma yor donigo Gilama Chair Kongo sini ro Siglaro singumano wanjugo je ni Krisa baro singja mamani jatuh baru bawa ceng nahari maya cengja mama ni cengja kita kutu kai coba lagi jono eksekutif kai coba lagi aku ni ceng kini baru no ceng kita mai undang coba nanti nak kayu. Tam ni interested mana tam ni musuh mina rogri mau hai mana? Interest tu te kono ya ceng tu kaisa coba nari keri baru no ceng pakai coba lagi thara dengkai abo jo kani bagai no kaham. Ceng apa no wantu kau no baru dia nokol Deborma thui thangka kini nokol munda thui thangka boje bini sado kaya ni Bagwi ceng kita pun Chubakha dengkai baru kita coba muman naik apa no nahari ni ceng kini oda kamu coba lagi Ni bumung kaya sakit. Amne Sana ni bumung. Nokul Ni sih. Ani bumung hingga dengkai Subol Singh Deborma Asrambari Block Committee ni Vice President Tipra Motha. Kai masuk no kok kai kini media no belena hambai ceng bebaksa je kuna kuni rogo thange ya konai sini Tipra sani kok no je tishawi ini cara Tipra ajo tiri tongmani jarai ceng borong no belena hambai majar. Boko kungkai dabo cini sar song no cukup namu sungkai coba pakai dabo nong bang no tam saklan. Nó bộ cười này để phải chẳng hay tới cái bộ sao cho này ăn bộ sao nhà cái bông nó rồi cái bồi nó cái nhặt Selalu kiri, kita mau kiri kita beri mang sebesar
nang betul mana bahai mah nang totore tong thok na betul nang har hamjak mai ka chubalai man bising te chubalai kang kai nang sari sajak akokta hamta ka de kemen bumong tong hane ne bong kesa ha Munda. hamba